murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Nshuti banywanyi b'ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com, ku mbuga nkoranyambaga adresse ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangira ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza Abanyarwanda, Rwanda Day. Imyiteguro igeze he? Ankurikije imibare numvise abantu biyandikishije bifuza kuza barenze 10,000. Abazaza ntabwo nabamenya. Uyu ni Bwana Yehoyada Mbangukira uyobora diaspora nyarwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komisiyo y'amatora muri Kongo Seni yarayitangaje ko amatora rusange muri teritwari za Masisi, Rucuru na Kwamutu azaba mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Imikino y'igikombe cya Afurika igeze muri 1/4 aho amakipe menshi y'ibihangange yamaze gusezererwa, hasigaye amakipe 4 azakomeza. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Edi Rwema. Amakuru ava muri za kompanyi z'indege zikorera ingendo muri Nigeri aremeza ko bahawe amabwiriza yo kutagira Umufaransa bazana muri icyo gihugu. Umubano hagati y'ibi bihugu ukomeje kuba mubi kuva muri Nigeri hagiyeho ubutegetsi bwa gisirikare nyuma ya kudeta yabaye umwaka ushize. Urwandiko rwandikiwe abakozi ba kompanyi Air Burkina, ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bifitiye kopi, ruvuga ko bategetswe ko nta Mufaransa wemerewe kwinjira ku butaka bwa Nigeri. Urwo rwandiko rukomeza ruvuga ko kubera iyo mpamvu ntibemewe kurira indege zacu. Kompanyi ya Maroc, Royal Air Maroc, nayo yavuze ko izakurikiza ayo mabwiriza kugeza igihe habaye igihindutse cyangwa bahawe uruhushya rudasanzwe rubaho uburenganzira bwo gutwara Abafaransa muri Nigeri. Izindi kompanyi zikora ingendo mu mujyi wa Niamey zirimo Ethiopian Airlines, Air Tunisia na Turkish Airlines ntacyo ziravuga kuri icyo cyemezo. Nta n'icyo ubutegetsi muri Niger buratangaza niba koko Abafaransa baraciwe muri icyo gihugu. Intandaro y'umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byahoze bicuditse ni kudeta yakuye ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum umwaka ushize. Ubufaransa bwafunze ambasade yabwo muri icyo gihugu nyuma y'uko ambasaderi wayo Sylvain Ite ategetswe kuva mu gihugu. Tugume muri ako karere ka Saheli, ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali bwahagaritse televiziyo y'Abafaransa France 2 kubera inkuru yakoze ku mutekano mu gihugu itarashimishije ubutegetsi. Ibi biremezwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byabonye inyandiko zitegeka iyo televiziyo kubihagaritsa imirimo yayo ku butaka bwa Mali. Ibi biriyongera ku bindi byemezo bikarishye ubutegetsi bwa gisirikare bukomeje gufatira Ubufaransa n'Abafaransa kuva buhiritse ubutegetsi binyuze muri kudeta. Inama nkuru y'itangazamakuru muri Mali yari yanenze inkuru yatambutse kuri France 2 ivuga ko iyo nkuru yashimagizaga iterabwoba ubwo yagereranyaga imbaraga hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'iterabwoba irwanira muri icyo gihugu. Leta ivuga ko inkuru za France 2 zari zigamije gucamo ibice abasirikare no kubaca intege. Televiziyo France 2 ntacyo iravuga kuri icyo cyemezo cya leta. Twakwibutsa ko Ubufaransa bwakuye ingabo zabwo muri Mali kubera kutumvikana n'ubuyobozi bwa gisirikare bwagiye buhirika ubutegetsi muri kudeta zo mu mwaka w'2020 no mu 2021. Ubu butegetsi muri iki gihe bwashize ingufu mu kongera kunoza umubano n'Uburusiya haba mu bya politike no mu gisirikare. Mu mwaka w'2020 nanone ubutegetsi bwa gisirikare bwahagaritse televiziyo France 24 na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Benshi mu banyamakuru bakoreraga ibi bitangazamakuru bahisemo kureka akazi, abandi bahunga igihugu. Umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders mu 2023 wavuze ko akarere ka Saheli gakomeje kutaba nyabagendwa ku banyamakuru. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Igihugu cya Burkina Faso cyemeje ku mugaragaro ko cyavuye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO.
inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Mushikiranganje wa mbere wa Burkina Faso Apollinaire Joachim Kielem Dotambela yashigikiye iyo ngingo ejo kuwa kane ku mugwa mukuru wa Gadugu. Yavuze ko ku itariki 28 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka Burkina Faso, Mali na Niger vyafashe ingingo izokwibukwa mu mateka yo kuva muri iryo shirahamwe CEDEAO. Yavuze ko yari ingingo yiyumviwe neza, yafashwe nyuma yuko ingaruka zayo zihwejwe neza. Abategetsi b'ibihugu vya Burkina Faso, Mali na Niger bavuga ko ishirahamwe CEDEAO ritacubahiriza ivyifuzo vy'abanyagihugu baba mu karere ka Sahel. Bavuga ko vyatumye urunani hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu rubankenegwa. Umushikiranganje wa mbere wa Burkina Faso Apollinaire Joachim Kielem Dotambela yariyamirije ibihano ishirahamwe CEDEAO ryafatiye igihugu ciwe Mali na Niger. Yaragirije iryo shirahamwe kandi ko ryananiwe gufasha ibihugu birigize. Apollinaire Joachim Kielem Dotambela yavuze ko ishirahamwe CEDEAO ritagikorera inyungu z'abanyagihugu, ko ahubwo ryafashe inzira itandukanye n'ivyifuzo vy'abanyagihugu baba mu karere ko muri Afurika yo mu burengero. Burkina Faso yatangaje ko yamenyesheje ishirahamwe CEDEAO rigizwe n'ibihugu 15 ivyerekeye ingingo yayo yo kurivamwo. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Ibiro by'ubushinjacyaha mu gihugu cya Panama byatangaje ko Kardinali Jose Luis Lacunza yaburiwe irengero mu burengerazuba bw'igihugu kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwatangije iperereza kwibura rye. Mu itangazo, diyosezi y'umujyi wa David yayoboraga yemeje ku mugaragaro ko batazi irengero rye. Uyu mukambwe w'imyaka 79 yagaragaye bwa nyuma mu ruhame yinjira mu modoka mu mujyi wa David uri mu birometero 400 uvuye mu murwa mukuru Panama City. Umushinjacyaha Javier Calbalo yavuze ko bakomerewe n'ikibazo cy'ibura ry'uyu mukozi w'Imana. Yavuze ko batangiye iperereza ko kandi bagiye kohereza abandi bagenzacyaha gufasha gukora iperereza. Kardinali Lacunza yavukiye muri Espanye, yabaye musenyeri mu mwaka w'1986 agirwa kardinali na Papa Francisco mu 2015. Niwe kardinali rukumbi Panama ifite. Umutwe wa Hamasi watangaje ko ushyigikiye amasezerano yo guhagarika imirwano na Israeli kugira ngo batange agahenge ko kugeza imfashanyo no guhererekanya abagizwe ingwate barimo n'imfungwa. Gusa umwe mu bantu begereye umutwe wa Hamasi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko kugeza ubu bataremeranya ku mushinga w'ayo masezerano. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar Majid Al-Ansari yavuze ko hari icyizere kuri uwo mushinga w'amasezerano. Uwo mushinga wavuye mu biganiro byahuje intumwa za Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri na Israeli i Paris mu Bufaransa. Israeli yamaze kwemeza ko iyashyigikiye. Byari biteganyijwe ko umuyobozi wa Hamasi Ismail Haniyeh agirana ibiganiro n'abahuza i Cairo muri Misiri kuri ayo masezerano mbere y'uko iki cyumweru kirangira. Ansari avuga ko hari icyizere ko mu byumweru biri imbere aya masezerano yo gutanga agahenge ashobora kwemezwa burundu. Aya masezerano ateganya igihe cy'agahenge kigera ku byumweru 6. Hagati aho, imirwano hagati y'ingabo za Israeli n'abarwanyi ba Hamasi yo irakomeje. Kuri uyu wa kane, Israeli yavuze ko yishe abarwanyi benshi ba Hamasi inasenya za roketi zabo mu mujyi wa Khan Yunis. Minisiteri y'ubuzima mu butegetsi bwa Hamasi ivuga ko abantu 119 baguye muri iyo mirwano. Urakoze Edi Rwema kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Komisiyo y'amatora muri Kongo Seni yatangaje ko amatora rusange muri teritwari za Masisi, Rucuru na Kwamutu azaba mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Iki cyemezo cya Seni ntabwo kivugwaho rumwe n'abanyepolitiki yemwe n'abaturage bo muri teritwari zirebwa n'icyo cyemezo. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukani bakomera.
Mu itangazo ryayo seni isobanura ko ibikorwa by'amatora bizatangira tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi uyu mwaka, amatora y'abadepite ku nzego zose yo akazaba mu kwezi kwa 10. Kuva tariki ya mbere kugeza tariki ya 20 ukwezi kwa karindwi, komisiyo y'amatora seni nibwo izatangiza ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora ku baturage, bityo tariki 5 ukwezi kwa 10 abaturage bakazatora abadepite. Abaturage bo mu bice birebwa n'iki kibazo bafite ibibazo n'impungenge kurusha ibindi. Uyu ni Bwana Sadiki Kabera Jason na Richard Gasore bakomoka mu teritwari ya Masisi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika. Ese Masisi na Rucuro hakiri intambara, urumva yuko aya matora yabasha kuba yaba ari tukiri mu maboko y'inyeshamba cyangwa y'intambara, abaturage bose babashije kuba barahunze? Ibyo ngibyo nibyo twakwibaza cyane cyane. Twari dufite impungenge tubona ko twaba twaratawe inyuma, tutakiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Depite Ndayishimiye Harerimana Justin, umwe mu batowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi bayihagarariye mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'igihugu, aragira ati: Ndatekereza ko aba bantu bakuriye seni bameze nk'aho bisekera abaturage ba Masisi. Abaturage ba Masisi na Rucuro kugeza ubu ngubu nta cyizere bafite cy'uko leta ishobora kubarangiriza intambara ziri muri aka karere. Enemi akomeje kugenda ari gufata utundi turere dushya. Iyi guverinoma yacu sinzi niba ibibona uburemere bw'ikibazo na M23 nk'uko tukibona, kuko bo bamera nk'aho barimo barakina. Niba amatora gatarashoboye gutegurwa muri iyi minsi bitambutse, kije cyizere bashobora guhereza abaturage cy'uko intambara izaba yasubiye inyuma cyangwa se bazaba bayirangije mu gihe cyo enemi akomeje kugenda ari gufata uturere dushya. Emmanuel Muhozi Ngaruye watowe mu teritwari ya Rucuru ku rwego rw'intara we avuga ko iki cyemezo kigaragaza uburyo leta ya Kinshasa ititaye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bintu ntaho bishimishije kuko hariyo makuru turindiriye amakuru atubwira ko iwacu leta yahagurutse ikaba iri kwirukana umwanzi, akaba ari kwiruka, none yamara kuhava abaturage bakavuga bati noneho twaje muri arolema nako tugira amakarite nk'abandi, twahinga twagira urute, noneho twaje no mu matora. Kandi kuri twe amatora ntariyo ngombwa cyane, icyangombwa n'umutekano. Niki gikwiye gukorwa na seni mbere y'uko amatora akorwa muri Rucuru na Masisi ndetse na Kwamutu hagaragaramo umutekano muke? Depite Ndayishimiye Justin asaba seni kureka abadepite bo muri izo teritwari batowe muri 2018 bagakomeza gukora, bityo bigafasha leta guhashya imitwe yitwaje intwaro. Bakagombye kurekondiza abadepite batowe n'abaturage muri 2018, bityo bakaorganiza ibitero bagatera umwanzi ahaherereye ahariho hose, bamara bagacura abaturage, bamara gucura abaturage bakaorganiza amatora. Naho kuza kubesha abaturage ko bari boorganiza amatora mu kwezi kwa 7 mu kwezi kwa 8 nta gikorwa na kimwe kiri gukorwa kuri tere cyaha icyizere abaturage yuko ejo bundi bazataha iwabo. Ndakeka no kwisekera abaturage. Ariko depite Ayobangira Safari Inshuti Jean Pierre nawe watowe mu teritwari ya Masisi si kwa bibona. Kuri we icyo abaturage bakeneye na amatora anyuze mu mucyo. Icyambere na mbere umugabo kumenya ko ubutegetsi bugomba kuva ni ku baturage. Abaturage baratoye, baradutoye imyaka 5 irashize. Nyuma y'imyaka 5 bakwiye gutora abandi. Icyo twebwe twakora ni ugusenga gusa amatora azabe vuba na bwangu. Ako igihe cyose amatora atari yaba, icyakozwe ni uko kohoye constitutionnel, no kuvuga inteko nkuru ifite nayo gahunda, aho ni ibintu bitandukanye. Ako nubwo abadepite bakomeza akazi, ntabwo ari kuvuga ni ukuzakomeza paka ayandi matora azaza muri 2028. Oya. Abakurikiranira hafi politiki ya Kongo bavuga ko kuba amatora ataba muri utwo duce abadepite babifitemo uruhare. Uyu ni Bwana Emembusa Mukanda, umusesenguzi wa politiki ya Kongo akaba n'umuturage wa teritwari ya Rucuru. Iki cyemezo twacyakiriye neza cyane, twumva ko muri Masisi na Rucuru hazabaho amatora. Ibyo ni iby'ingenzi cyane rwose. Ikibazo cyo kutabaho amatora mu duce twacu ni abayobozi ndetse aba badepite twatoye kuko bashaka kuguma ku butegetsi ubutavaho kubera n'ibibazo by'umutekano byarabaye, ariko ntacyo bigeze bavuga. Komisiyo y'amatora muri Kongo seni yemeza neza ko aya matora azaba mu kwezi kwa 7 n'ukwa 10, areba ibice bitabashije gutora kubera impamvu z'intambara n'umutekano muke. Aha abaturage bazatora abadepite gusa, ni ukuvuga mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'intara ndetse n'abo ku rwego rw'igihugu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Guhera ku mugoroba wo kuri wa gatanu
hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangira ikoraniro ry'iminsi 2 rihuza abanyarwanda baba mu mahanga, abatuye mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Mugenzi wacu Edi Rwema yaganiriye na Bwana Yehoyada Mbangukira uyobora ihuriro ry'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubaza aho bageze imyiteguro. Imyiteguro irimo igenda neza, mobilization yagenze neza, abantu babyitabiriye. N'ubu turacakira abashaka kwiyandikisha batabishoboye se cyangwa se basha bifuza kuza, ariko uko bigaragara umubare w'abiyandikishije ni umubare mwiza unarenze ibyo twari twiteze. Imyiteguro abahari ubu bavuga ko byose gahunda igenda neza, twiteze ibirori byiza, umushyikirano mwiza, gusabana kwiza. Hari hashize imyaka 5 bitaba cyane cyane bitewe na COVID ndetse n'ingaruka zayo. Tubwire bimwe by'ingenzi abantu bakwiye kwitega, abashitsi mugiye kwakira mubahishiye iki? Icy'ingenzi navuga nuko uyu mwaka dufite byinshi bizawuberamo. Kuba tugiye kugira Rwanda Day mu itangiriro rero ry'umwaka, twese turi kureba kure. Uyu mwaka ni umwaka w'umwihariko mu buryo budasanzwe. Harimo imyaka 30 kibaye igihugu dukunda, dufashije kubaka, harimo kwibohora, harimo kwibuka amahano twanyuzemo jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva ko hari ibintu byinshi, intambwe nziza tutangiriyeho kugira ngo abantu bahurire hamwe babwirwe ubutumwa, noneho uyu mwaka uzaba umwaka umusaruro mwiza. Hari za panel discussions, abazatusangiza amagambo menshi, turabiteze kandi bizagenda neza uko tubibona. Wari ubikomojeho ko hazaba ibiganiro bitandukanye. Ese ibyo biganiro bizibanda kuki? Ni ibiki abazitabira inama bazabikuramo? Hari benshi hano muri Amerika, iyo umuntu avuze u Rwanda bakomeza gutekereza rwa Rwanda rwo muri 1994, ariko ibyinshi bizagaragazwa muri iyi nama naho twavuye, ariko aho tugeze. Igihugu gihagaze neza, abanyarwanda duhagaze neza mu isi yose, kandi u Rwanda ruragendwa, rurimo amahoro. Abashoramari bifuza kuza niho bagombye kuza kubera umutekano dufite. Harimo byinshi bizadutangariza isi yose yuko u Rwanda rukunzwe, turarukunze, dufasha abanyarwanda neza, nabo abo twita inshuti zacu babimenye, babibwira abandi, baze basure igihugu cyacu, bagire nabo ayo mahirwe yo kubona uburyo twateye imbere tuva muri cya gihe cyari kitari cyiza. Umunyarwanda uje muri iyo nama niki akwiye kwitega ko azakuramo? Umunyarwanda uje kwitega yuko azaza agasanga hari akanyamuneza kabenshi. Ni ukuvuga igihugu duhagarariye, igihugu dukomokamo, n'abazaza baje dusangiza ayo magambo n'ibitekerezo, bazaza batanga inkuru iri positive, nkuko nabivuga mu Cyongereza, ntabwo ijambo ry'ikinyarwanda narimenya, ariko inkuru nziza. Kuko burya hari igihe umuntu yishyiramo igitekerezo cy'ahantu cyangwa se akaba atabonye chance yo kugira ngo ibitekerezo bibi bimuvemo, kuko nkuko navuze nti abantu iyo bavuze u Rwanda batekereza 1994, ariko hari byinshi byabaye muri myaka 30 abantu bazamenya, abatabizi bazabimenya, abifuza kubimenya bazabibwirwa, noneho n'ababishaka bataragera mu Rwanda bazaze babyibonere. Mu gusoza, Bwana Mbangukira, watubwiye ko umubare w'abantu barimo kwiyandikisha usa nkaho warenze uwo mwari mwiteze. Kubakurikije Ijwi ry'Amerika, wababwira ko mwiteguye abantu bangana gute? Nkurikije imibare numvise, abantu biyandikishije bifuza kuza barenze 10,000. Abazaza ntabwo nabamenya, ariko niba hariyandikisha abantu barenze 10,000, urumva yuko hari benshi. Muri abo hashobora kuba abazagira ibibazo ntibashoboye kuhagera, ariko ntibyantangaza binarenze 10,000 ku munsi nyawo. Banabaye 10,000 bazabona ibyicaro, bazasabana na bagenzi babo,
tuzagira ibihe byiza. Bwana Yehoyada Mbangukira, umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Namwe ndabashimiye kuba mwaduhamagaye, namwe mugira amahoro. Edi Rwema, urakoze. Yabaye igisubizo cyacu. Abayobozi bo mu ishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ku wa mbere bahagaritse muri iryo shyaka Jacob Zuma wayoboye igihugu, batangaje ko imyitwarire ye iciye ukubiri n'umuco ndetse n'intego z'ishyaka ANC. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Zeno Ndayisenga, impuguke mu bya politiki muri Afurika, ari muri Afurika y'Epfo. Aravuga uko abayoboke b'ishyaka ANC bakiriye icyemezo cyo guhagarika Zuma muri iryo shyaka. Iyo ngingo ukuntu yakiriwe n'abanywanyi b'umugambwe ANC biragaragara ko itakiriwe neza cyane, bivanye n'uko umugambwe ANC usanzwe urimwo icyo no kwita imice ibiri. Hariho ANC y'abayoboka Zuma na ANC y'abayoboke b'umugambwe. Umuntu ariko arabiraba rero, ANC y'abayoboka Zuma isa n'uko ariyo igizwe na benshi, naho nyene bigoye guca umuntu atanga ivyemezo, ariko icyo twokwita abantu bo hasi lamase akenshi biyumvamo Zuma cyane gusumba uko biyumvamo umugambwe. Abenshi rero muri rusange basa nk'uko bavyakiriye nabi. Ariko nagomba ngaruke gato ku kantu kamwe. Mu bisanzwe Zuma niwe yinjije South Africa muri BRICS. Ivyo rero bisigura ko Putin amufata nka mwene wabo, kandi twibuke yuko ata minsi iheze myinshi Zuma yarasimbiye mu Burusiya, yavuze ko agiye kwivuza, ariko uriko urabiraba biraboneka yuko hari nk'ibintu baba bariko bagiye kuvugana na mugenzi we Putin. Igira gatatu nuko Ashema Gashure yahoze ari sekreteri w'umugambwe, nawe nyene yahagaritswe. Ushize ko na EFF wa Marema, hanyuma ugashirako na MK Mkondo wasizwe. Izo zose uko ari zitatu nta nimwe ishikikiye ANC. Ivyo rero biratuma abayoboka ba Zuma babiyongera kuko abamugwanya atari bake. Kibuke kandi ko na Nkosazana Zuma ari ku ruhande rwa Zuma. Ivyo rero ni bimwe mu vy'umuntu yodondagura bituma habaho kwiyumvamwo Zuma cyane. Kandi twibagire yuko hariho n'ikibazo c'icikagurika ry'amatara, n'ikibazo c'isi abirabura baguma barondera yuko boronswa isi. Ivyo byose Zuma asa nk'uko ari we yari yavyemereye abanyagihugu benshi. Niyihe ngaruka mubona ivyo bishobora kugira kujanye n'umugambwe ANC mu gihe himirije amatora, eka no kuri politike muri rusange muri Afurika y'Epfo, iyo ngingo yo guhagarika Zuma mu mugambwe ANC? Ingaruka nuko nibaza yuko icyambere ANC izotegezwa kuzotakaza amajwi uko biri kose. Birashoboka kandi ko hazoba impinduka, aho bishoboka ko leta ishobora kuba izoba irimo abazungu benshi gusumba uko byahora, bivanye n'uko umugambwe wahora wa kabiri DA ushobora kuduza amajwi cyane, riho wanashaka n'uwahora wa gatatu EFF nawo kandi ukaduza amajwi. Muri make mu kurangiza kazoza ku mugambwe ANC mu gihe muri ko muravuga izo njyane ziri hagati muri uwo mugambwe n'ingene uri kutera ugabanuka mu nguvu, kazoza kawo mukabona gute muri Afurika ko hafi na kakuri? Mu myaka 30 iheze ANC isa nuko ariyo yahora yiganje mu nama nshinga mateka. Ubu bikazoyigora kuko iyindi migambwe nka EFF na DA hamwe n'ico gice c'abazoba bashigikiye Zuma nabo bazoba barukwabo. Kazoza rero ku mugambwe gasa nk'uko kazoba katameze neza nk'uko byahora, kuko igihe ANC yari imaze isa nk'iyiganza mu gufata ingingo bisa nk'ibizorangirana n'iki kiringo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Namwe murakoze. Fidel Niyongabo, urakoze. Imikino y'igikombe cya Afurika igeze muri 1/4, aho amakipe menshi y'ibihangange yamaze gusezererwa. Amakipe 8 asigaye arakomeza guhatana kuri wa gatanu. Umunyamakuru Annette Mugabo abahinga. Ikipe imaze kwigaragaza neza mu mikino imaze gukina yatsinze ibitego 9, itsindwa 3. Mu gihe Nigeria yatsinze 5, itsindwa 1 gusa. Mbere y'uko imikino nyirizina ukinwa, abatoza baganiriye n'itangazamakuru bagaruka ku buryo biteguye. Umutoza Jose Pozero utoza Nigeria yatangaje ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo bagumane ishema ryabo. Match
nibyo koko ni umukino wa kimwe cya kane aho buri kipe ishaka kugera muri kimwe cya kabiri. Uzaba ari umukino ukomeye kandi ikipe yacu izakinisha umuhate n'ubwitange. Yego tugiye gukina n'ikipe idafite imihigo ikomeye, ariko ni ikipe nziza kandi yabyerekanye mu mikino yarangiye. Intego yacu ni ukugera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Alex Wobi ukina hagati mu kibuga mu ikipe y'igihugu ya Nigeria yavuze ko bafite byose bisabwa kugira ngo bitware neza, kandi we na bagenzi be bazakoresha ubunararibonye bwabo kugira ngo bitware neza. Twarebye imikinire yabo kugira ngo tumenye aho bafite intege nke, aba ariho tumenera. Nk'uko umutoza yabivuze, ni umukino amakipe yombi ashaka gutsinda kugira ngo twerekeze muri kimwe cya kabiri. Rero navuga ko uzaba ari umukino utoroshye. Turabizi ko umukino baheruka gukina batsinze ibitego byinshi, gusa natwe turi ikipe nziza mu bijyanye no kugarira. Ndizera ko tuzagerageza kwitwara neza. Umukino uteganyijwe kuwa gatanu saa 11 z'umugoroba muri Cote d'Ivoire, bizaba ari saa 1 z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi, ukazabera kuri stade Ufeti-Bouanyi. Ku rundi ruhande, ikipe ya Guinea Conakry izakira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igikombe cya Afurika yatwaye mu 1968 mu mukino w'ishiraniro uzabera kuri stade Ibembe. Guinea Conakry umutoza Kabadi Yawara yasezereye Guinea Equatoriale, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasezereye Misiri binyuze kuri penalty. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Guinea Conakry zimaze guhura inshuro enye, zose Kongo niyo yatsinze imikino. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite Gaël Kakuta niratsindwa umukino kuva igikombe cya Afurika cyatangira kugeza ubu. Umutoza wayo Sebastien Desabre yatangaje ko icyo bifuza ari ugutsinda umukino, ndetse bazagerageza gukina neza kuri wa gatanu. Put a plan to win the game every time, okay? But we create a lot. Turifuza gutsinda umukino, kandi nibyo tuba dushaka buri gihe, kuko tugerageza kurema uburyo bwo gutsinda. Kubw'amahirwe make ntibidukundire, ejo turashaka kuzakina umukino mwiza wo kwataka kugira ngo dutsinde ibitego kurusha uwo duhanganye. Football, good offensive football, and score one goal more of opponents. Guinea Conakry yasezereye Guinea Equatoriale binyuze ku musore wayo Mohamed Bayo, ndetse igakora amateka yo kugera muri kimwe cya kane. Ntabwo yitaye ku ikipe bazakina kuko ifite ubushobozi bwo gukina na buri umwe, nk'uko byagarutsweho n'umutoza Kabadi Yawara. Turiteguye, tugiye gukina umukino wa gatanu tumeze neza mu mutwe, kandi twiteguye guhangana. Bityo sinitaye ku ikipe tuzakina kuko icyo dushaka ni intsinzi gusa. Dufite icyizere ko tuzakomeza. Umukino uzahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Guinea Conakry uzabera kuri stade Ibembe, ukazatangira saa 4 z'ijoro mu Rwanda no mu Burundi. Indi mikino ya kimwe cya kane izahuza Cote d'Ivoire iri mu rugo yakira Mali. Umukino ukazabera kuri stade de la Paix iherereye Bouake, mu gihe Afurika y'Epfo izakira Cap Vert. Umukino ukazabera. Timuduteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu.